Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu dusobanukirwa akabambano icyo ari cyo. Nonaho TV. Igituba ni umwenge w'igitsina cy'abagore winjirwamo n'imboro mu gikorwa cyo guswera. Reba amafoto y'igituba no guswera hano. Nonaho TV. Amoko y'akabambano birerekana umwinjiro w'igituba ufite akabambano gasanzwe, agahu koroshye gafungaho igice umwinjiriro w'igituba. Nonaho TV. Irerekana akabambano gafunga 100% umwinjiro w'igituba. Ubu bwoko bw'akabambano busaba ko muganga abaga umukobwa kugira ngo amaraso yo mu mihango abone aho anyura. Irerekana aho akabambano yahoze umugore amaze kubyara. Akabambano iyo gakuweho igihe umukobwa bamuswera ava amaraso ariyo kera bashakaga kureba kugira ngo bemere ko ari isugi. Aho umuntu yakwibaza niba abagabo bo batababara igihe bari guswera umukobwa w'isugi kuko bisaba ingufu nyinshi. Ese bo imboro itaha amahoro aho ntikomereka? Nonaho TV. Ku bantu rero badasobanukiwe akabambano nibyo bindi bita agashashi kaba imbere mu gituba iyo umukobwa bataramuswera. Akenshi iyo uhuye n'umukobwa ufite aka kabambano cyangwa se aka gashashi ukamurongora, iyo utitonze ngo ubigenze gakeya n'umugabo ubwe ashobora gukomereka. Murakoze cyane, mukomeze mukore subscribe tubagezaho ibintu bitandukanye. Nonaho TV. Nonaho TV.